ויני echaremos לשון, שיעור תרגול 12. עד כה הכרנו את מילות השאלה האלה. que או qualo, מה? quanto, כמה? כן, מי? cuando, מתי? como, איך? ande או onde, איפה? המילה למה היא דקה. דקה. יש כאלה המשתמשים במילה פורקה. אני אתן לכם כעת תשובות, ואתם תשאלו את השאלות, תשתמשו במילות השאלה. quiero beber leche. מהי השאלה לדעתכם? ¿Qué quieres beber? Mi amigo es bueno. ¿Cómo es tu amigo? Tengo 3 primos. ¿Cuántos primos tienes? Dani tiene 2 hermanas. ¿Cuántas hermanas Dani tiene? Nuestro profesor es David. ¿Quién es vuestro profesor? Las elevas están en clase. ¿Dónde están las elevas? במשפט הבא שימו לב. במשפט שאלה, פורקה, פירושו למה. אמרנו שיש 2 אפשרויות לשאול למה, דקה או פורקה. במשפט תשובה, כדי לומר כי, משתמשים בפורקה. לדוגמה, Mi camareta es escura porque la ventana es chica. Mi camareta es escura porque la ventana es chica. האם אתם מבינים את המשפט? החדר שלי חשוך כי החלון קטן. Mi camareta es escura porque la ventana es chica. מהי השאלה? ¿De qué tu camareta es escura? ¿O por qué tu camareta es escura? Estoy bien. ¿Cómo estás? Este es mi vecino. ¿Quién es este? Hay 3 camaretas. ¿Cuántas camaretas hay? Estoy en casa todo el día. ¿Dónde estás todo el día? Rina está en casa. ¿Dónde está Rina? Quiero comer. ¿Qué quieres? Mi madre no está bien. ¿Cómo está tu madre? Mis vecinos son muy buenos. ¿Cómo son tus vecinos? Quiero beber. ¿Qué quieres? Tenemos lección a la tarde. ¿Cuándo tenés lección? כעת תרגמו לילדינו. אין פה מספיק אור. No hay aquí bastante luz. המטבח קטן מאוד. La cocina es muy chica. מה יש בחדר השינה? ¿Qué hay en la camareta de echar? כמה חלונות יש במטבח? ¿Cuántas ventanas hay en la cocina? איפה יש כיסאות? ¿Dónde hay sillas? עד כאן ויני echaremos לשון, שיעור תרגול 12.